To je to ljudi. Ako ona izbaci, vjerujte mi ljudi, idući video će biti gori. To jednostavno neće biti dobro po njoj. I to je to. Ne može protiv mene i to je to. Ako ste ljudi, ne znam, možda ovo glupo za reći, ali ako ste na Nisvetinoj strani, pretplate se na kanal, a ako ste na mojoj strani, lajkujte video. Stvarno želim da vidim koliko vas ima tu na mojoj strani, koliko vas ima tu video na Nisvetinoj strani i da vidim vaše mišljenje dole u komentarima. Gdje ste ljudi? Šta ima, kako ste, najprije to da kažem. Da, kao što vidite, novo okruženje, novo sve, koferi su tu, stvari za stan su tu, sve ću objasniti toku videa i sve će vam biti puno jasnije kad vam ispričam zapravo šta se desilo i šta se dešava i uglavnom znaćete sve. Prije nego što počnem, želim samo reći da ovaj video nimalo nije jednostavno za snimit. Iskreno vam budem da mi je neko pričao da ću prije nekoliko godina unazad ili u budućnosti ili nije bitno za par godina snimiti video o vlastoj sestri, rekao bi da nema šanse. Ali da ću priješiti o njoj jako loše stvari ili ružne stvari. Za sad mislim nisam ništa loše rekao i nisam ni planiram nešto loše reći, samo želim iznijeti činjenicu i istinu koja je ona i šta je ona zapravo. Ali nakon svega što se ljudi dogodilo, ja jednostavno više ne mogu da šutim. Jednostavno ne mogu. Ja znam da vi volite Nisu, da vi Nisu obožavate i to sve stoji. Ja nemam ništa protiv vas, ni to i protiv Niste što vi volite Nisu, Nista voli vas, daleko od toga ljudi. Ali opet, jučer sam objavio doslovno post u kojem sam napisao da ću ispričati svoju stranu priče. I nisam očekivao da će toliko ljudi baš reagirati na taj post. Jer jednostavno, u tom momentu što mi je Nisveta rekla, što mi je napravila, što se meni nije svidjelo, ja sam jednostavno morao i rekao sam da je to bila kap koja je prelila čašu ljudi. I ja ne znam, možda u ovom momentu vi mene ne gotivite više ko prije, ne volite, ali čekajte da završim sve do kraja i da vam ispričam sve kako je bilo, jer sam obećao da ću napraviti video o tome. Od tog trenutka kad sam objavio taj video, ljudi, dobio sam preko stotine poruka, doslovno stotine poruka. Jedno su me podržavali, drugi su mi rekli da pretjerujem. Doslovno, i ako nađem screenshotove što sam vidio na TikToku, što je jedan fanpage napisao o meni, mislim, ja sam ostao u šoku iskreno, ali ok, ja poštujem svačije mišljenje, pa i njegovo. Tako da ljudi, treći su odmah stali na istinu stranu, znači raspodjeljeni ste, ne znam šta više da kažem. Tako da ljudi, iskreno razumijem vas sve, znači od jednog do drugog, do trećeg, do četvrtog, do petog. Vi ste vidjeli samo jedan dio priče, ono što niste vidjeli ljudi, to se dogodilo iza kamera. I upravo zbog toga danas snimamo ovaj video gdje vam želim objasniti kakva je situacija i šta se je desilo i ne znam da li da otkrijem sve, da li je pametno otkrivati sve, jer isto Nisveta rekla da će ona napraviti video, ako ja napravim da nešto ona ima o meni reći, mada iskreno, koliko mi je žao što pravim ovaj video što govorim i ne znam da ću ovo objaviti na video na YouTube, toliko mi je isto ta Nisveta, ta osoba o kojoj pričam, da Nisveta, vuče mi ljudi živce i nervira me kad vidim što ona kad sam vidio jučer što ona objavila na TikTok, nisam pogledao cijeli video, tako da ću na to reagirati danas. Nemam pojma da li da otkrijem danas sve. Ne zato što želim reći da prije svega čujete moju stranu priče bez prekidanja i bez donošenja zaključaka unaprijed. I ne znam, ne znam jednostavno ljudi. Godinama smo ljudi snimali mi zajedno i smijali se i radili projekte i ljudi su mislili da je među nama sve u redu i da nema nikakvih problema, nikakvih svađa ali gledajte ono, kako kažem, i dosta youtubera i dosta ljudi to kaže, nije sve onako kako se čini na kamerama, vjerujte mi ljudi, svaki osmije, jednostavno nije isto, kamera je jedna priča, a iza kamera je skroz druga priča. Ali da, jednostavno nije bilo tako sve sjajno i bajno ko što se čini na kamerama. Zašto ljudi svako malo gledam dole, imam natuknice, šta sam sebi zapisao, šta želim reći u ovom videu, da ne pretjerujem kao što sam rekao. Ali ljudi, bilo je trenutaka i stvari koji nikad niste vidjeli, bila je situacija nakon snimanja i razgovora koje niko nije čuo, iskreno. I prije snimanja, i posle snimanja, i u toku snimanja, i kad završim video i pitam Nisvetu za idući video da snimamo i sve, jednostavno te riječi koje ona meni znala izgovoriti, ja sam samo gutao i šutio, iako je to mene povređivalo i sve, nisam htio da odmah reagiram. I jednostavno zato ono kad ima kap koja je prelije čaši, kad više ne može da trepite to u sebi, to mora jednostavno da izađe iz vas na bilo koji način. Ali uglavnom da, nedavno se dogodila jedna situacija gdje je bila, kao što kažem, kap koja je prelila čašu. I da, vidio sam jučer da je Nisveta izbacila video i vidio sam to onako na nekom momentu, neko to klipovo od Nisvete, da je Nisveta rekla da sam podigao na nju glas. Da, podigao sam glas,
ali rekao sam da ću ispričati svoju stranu priče. I neću lagati, bio sam povrijeđen. Nisam želio da dođe do toga. Ali Bože moj, ona u tom momentu možda nije shvatila da je napravila grešku, ali ja sam u tom momentu, istog momenta, ljudi, mene to dirnulo i to je to. Majke meo, meni je dođem da plačem kad krenem pričati o mi između toga šta se desilo. I da, kao što sam rekao, neću lagat, bio sam povrijeđen. Nisam želio da dođe do ovog, ali nisam više ljudi mogao da šutim. Jednostavno nisam, bilo je jače od mene, ja sam to morao ljudi da izbacim iz sebe. Kao što sam rekao, u međuvremenu Nisveta je objavila video. Pogledao sam ga, ali ga nisam pogledao, ali samo ću reći da je ispričala svoju verziju događaja, ona je to ispričala. Tako da ljudi, ne znam šta reći, ne znam šta urati dalje. I mislim, ima ona pravo da objavi video i ja tu nju ne mogu sporavati zato što sam ja jučer objavio post i objavio sam shorts o njoj što sam imao za reći i na postu i sad to govorim ovdje. Tako da ona isto ima pravo da reče o meni i da svoje mišljenje što se tiče te situacije. Ne tražim da odmah stanete na moju stranu, tražim samo da saslušate obje strane prije nego što donesete zaključak. I to je to vas ja jedino molim u ovom momentu. Znači da nas saslušate moju stranu priče. Ona je rekla da će objaviti video, mada ako ona objavi video, iskreno to neće biti dobro, jer ona ne zna kakav sam ja po pitanju kad me neko povrijedi, ali šta je tu je, vidjet ćemo šta će biti i kako će biti. Ne znam ljudi da li da rečem sve danas u toku cijelog ovog videa ili ne, ali ne želim da donosim odluke o ljutnji. Sad sam smiren, jučer sam stvarno bio ljut kao pas, ali ako ne rečem cijelu priču, postoji razlog zašto nisam rekao sve. Biće i još video u budućnosti. Ako Nisveta pokrene prva, tu lavinu pokrenut ću Boga mi ja, jer ja neću biti više ta osoba koja Nisveta može tretirati kao da sam je mala beba. Ja sam odrastao čovjek, muškarac, oženjen, jednostavno ona to mora da shvati. Tako da ljudi, ako ona objavi video, u sljedećem videu ću pokazati ono što smatram važnim kako biste bolje razumjeli zašto sam reagirao jučer onako kako sam reagirao i danas iskreno. Ne zato da nekog ponizim, ne zato da nekog uništim, nego zato što želim da se čuje i moja strana priče. Do tad vas molim samo jedno, nemojte vrijeđati ni mene, ni Nisvetu, nemojte slati poruke mržnje, nemojte donositi zaključke na temelju jednog videa. Saslušajte, kao što sam rekao, obje strane, a onda sami odlučite. Evo ljudi, ne mogu. Trudim se da mi ne idu suze, ali majke ne mogu. Dobro, nema veze, idemo dalje. Jednostavno nisam ni pomislio da će doći između mene i moje sestre do ovog. Posljednjih dana dogodila se stvar zbog koji sam donio jednu od najtežih odluka u životu. Odluku da odem iz... Da, zato sam sad se ovdje nalazim ljudi. Ja ću zaplakati ljudi. Odluku da sam morao ja iseliti iz kuće u kojoj sam bio 12 godina. Da ljudi, 12 godina ja sam bio tamo u onoj kući gdje snimam videe, gdje pravim videe, gdje sam snimao sa Nisvetom, sa Larisom, sa svima, sa cijelom ekipom frendova ljudi. Ja sam bio prinuđen, ja sam bio pod moranjem da se ja iselim. Kao što vidite, iselio sam se, trenutno se nalazim u ovoj ovdje prostoriji, u stanu. Stan je ok, ali niti kreveta, niti tičeg, sjedim na podu, kupujem stvari, sve radim sam sa Arom. Jednostavno ljudi, vjerujte mi da ta odluka nije bila nimalo laka. Dugo sam razmišljao šta napraviti, ali jednostavno osjećao sam da ne mogu nastaviti i pretvariti se da ostanem tamo kao da je sve u redu poslije toga što ona je napravila. Jednostavno ne mogu. Ja sam možda ovdje smijem da ne bude video toliko dramatičan i da ne bude toliko šokantan, ali jednostavno ne znam, ako želite baš da ja i Nisveta sjedamo jedno pored drugog, mada to nije dobra ideja, da ispričam oba jednu stranu priče. Lajkujte ovaj video, preplatite na kanal ako to želite da vidite, ako vas to zanima, ako ne zanima, ne znam. Ja samo želim da vam ovo rečemo jer ste vi jedan dio nas, jedan dio mog života, jedan dio ste Nisvetinog života, zato morate ovo znati sa nama. Jednostavno, ako želite nastavak, objaviti sljedeći dio u kojem ću ispričati svoju stranu priče, taj ostatak priče šta imam za ispričati, jednostavno kažem, lajkujte video i preplatite na kanal i to je to. Najviše od toga svega ljudi mene je pogodilo to što sam ja morao da napustim svoju kuću. Evo, to mi je svoju sobu, svoju kuću, gdje sam nasnimao preko sve skupa, preko sigurno 900 videa i gaming, i igrica i svega i kažem i sa tom dotičnom osobom Nisvetom i sve. Ali
ali ljudi, jednostavno, ja ću samo reći još jednom, ovo Nisveta nije onakvom kakvom se čini. Taj dan šta je uradila i šta mi je napravila, ne želim da iznesem sad sve, cijelu istinu, cijelu priču, jer sam vidio da je rekla u svom prošlom videu da će ona da napravi video o meni i ako slaže nešto, a Nisveta ljudi inače voli da laže, to je njezina mana i govori neke stvari što nikad ja nisam izgovorio, što se kaže stavlja riječi meni u usta koje ja nikad ljudi ne bi ni pomislio ni rekao. Da ljudi, tako da, ako želite, uglavnom, vidjet ćemo šta će ona izbaciti, ako izbaci i šta ona ima za reći. Ako reče, ljudi, vjerujte mi da ja neću biti kratkog jezika, da ću reći sve šta imam, da ću pokazati sve šta imam i da sam ja u pravu da Nisveta nije onakom kakvom se predstavlja na kamerama. Nije niko ljudi sjajan i bajan na ovom svijetu, ali jednostavno ja to više ljudi ovdje da ne mogu da držim. Samo malo ljudi. Okay. Sam sve i ja smatram da vi poslušujete da ja vam sve to lijepo objasnim. Idemo ljudi, vidimo šta će nam i dotična osoba sa ekrana da objasni. Ona je rekla da je vidjela sve i da će nam sad sve da objasni. Mada vi ste vidjeli video, ja sam vidio prvi 10 sekundi, a video traje 1 minutu. Idemo dalje. Nisam stvarno očekivala da će Ernest to sve da javno iznese. Nisam ljudi nije, ali stvar je u tome šta ona meni napravila u tom momentu. Ja nisam razmišljao ljudi nikako dobro. To se desilo oko 2 popodne, ja mislim 2 ili 3, nemam pojma. I ja sam istog momenta otišao sam gore u sobu, u kuću, objavio sam post i to izdrao sam sa njoj u facu da ću to da uradim. Ona mi je govorila da ne smijem, ako sam muškarac da to uradim. Ali to nije bio razlog zašto sam ja to objavio, nego jednostavno druga situacija je bila u pitanju. Ali prije svega da ja vam objasnim kako je to sve započelo. Napravila sam nešto Ernestu što, da naglasim što, po meni to uopšte nije toliko velik problem. Evo ljudi, to me je problem, vidite. Ona je nešto napravila što ona misli da to za nju nije problem. Ali ona ne sjeća koliko je ona tip problema i grešaka radila u prošlosti kad smo mi snimali videe. Šta mi je govorila, koje su reakcije bile, šta sam ja sve morao raditi za video, koliko sam ja puta morao moliti i na kraju šta? Ja ne mogu ljudi to da trpim. Jednostavno ne mogu i ne želim. Ali njega je to toliko ljudi moji povredilo da je on došao tu i meni sasvao u lice kako će on da iznese svu istinu na internet koju niko od vas ne zna. Ali ja se ne pretvaram i nikad se pretvaram. Laže, pretvara se svaki put kad upalimo kameru. Mislim, ok, treba se pretvarati za videe, glumti, ne znam, sad ću bubnut glupost, kao Nisveta postala vampir, ok, to je sve gluma, to sve stoji. Ali onako kada čao ljudi, ja sam isto, bla bla bla, te neke stvari, ljudi. Ajde vidimo što ima za reći, jer ne mogu slušati, samo želim da ovaj video završi što prije. Jesam, ali što je najjače, ljudi moji, ja sam vidjela šta je on izbacio na YouTube Shorts. Da, na YouTube Shorts sam izbacio. Ali vi nemojte da vjerujete u to što je Ernest objavio. Vjerujte ljudi šta sam objavio, ali opet kažem, ako ona izbaci video, saslušajte njezinu stranu priče, saslušajte moju stranu priče, pa onda tek viđajte šta ima više smisla. I to je to šta ću reći. On, ako se usudi ljudi moji da izbaci taj video na kanal Friendovi, vjerujte da to neće biti dobro. A jeli, molim te, sad Nisveta ima hrabrosti i da prijeti. Ovo jedno ljudi, mislim, prijeti. Ovdje pokazala svoje prave zube. Ali dobro, idemo dalje. Ja molim Boga da ona izbaci taj video. Vjerujte mi ljudi, to će biti gora drama nego ne znam, jednostavno ne želim se nervirati ljudi, jednostavno ne želim. Ali ako se on, ljudi moji, usudi izbaciti taj video na kanal, imam i ja kanal, imam usta i ja ću da ispričam sve što ja znam o njemu. Toliko o tome. Eto, čuli ste, vidjeli ste. Ako ja izbacim, izbaciva i ona. Ja ću ljudi ovaj video da izbacim vjerovatno danas. Ako ne danas, razmislit ću još da li vrijedi ili ne vrijedi, ali jednostavno boli me briga. Ja sam zbog Nisvete, koja snima sa mnom već 4 godine, 3,5 godine, 4, s kojom sam imao u planu raditi projekte, bolje videe, praviti majice i to sve pada u vodu. I samo da kažem ljudi još ovo, ja ne vjerujem u narednim videima da će biti Nisveta na Friendovima kanalu, to moj je kanal, ja sam glavna za taj kanal, ona je glavna za svoj kanal Nisveta, za to me ne zanima, tamo ako će izbacivati šta i snimati neka radi šta želi, ali na Friendovima za sad ljudi mislim da će biti drugačije.
dok se ne pomirimo, ako se pomirimo, što ja pričam. Meni ljudi dođe, majke, sad i da plačem, i da se smijem, i da vrištim, i da šutim, i... Da, to je to, ljudi. Ako ona izbaci, vjerujte mi, ljudi, idući video će biti gori. To jednostavno neće biti dobro po njoj. I to je to. Ne može protiv mene i to je to. Ako ste ljudi, ne znam, možda ovo glupo za reći, ali ako ste na Nisvetinoj strani, pretplatite se na kanal, a ako ste na mojoj strani, lajkujte video. Stvarno želim da vidim koliko vas ima tu na mojoj strani, koliko vas ima tu video na Nisvetinoj strani i da vidim vaše mišljenje dole u komentarima. I to je to, ljudi. Ja sad, ljudi, idem dalje da se snalazim, da pakiram stvari, da nabavim si krevet, da mogu prespavati ovdje večeras, druga noć da sam ljudi ovdje u ovom stanu. Ja, Jara, i spavali smo ljudi na podu, vjerovali ili ne, ali spavali smo na podu. I to je to, ljudi. Majke mi, ja ne znam šta da radim, šta da pričam, šta da kažem, ali... I da, lajkujte video i pretplatite na kanal ako želite da vidite naš stan. Mislim, moj Jarin stan, trenutno je u neredu, nije baš nešto, ali... I to je to, ljudi. Ćao!